Ambassadeur Chic, sous-contacté, l'ami d'enfance, protégé à Dieu, le prophète de Jules Tchonolo. Simone, Yaname, Molele, Yakuide, Adi. Ok, Kamoteken, parce qu'on n'a pas le temps, on doit démarrer. Un instant, je vais couper mon... je vais faire une chose vite, vite, j'arrive... va apagar à cause de la lampe, comme ça. Ah, Ndinga, Ndinga. Kambote. Je vous disais Ndinga. Ndinga. J'étais mieux. Merci, t'as dit Ndinga, tata, Luvuvamu. C'est Wakanako. Ok. Si vous nous suivez, merci beaucoup. On va apprendre la langue de nos ancêtres. C'est notre langue maternelle, Kikongo. Muito obrigado. Vamos aprender a língua dos nossos antepassados. A nossa língua materna, Kikongo. Só que desta vez mudamos, né? Vamos começar. Quer dizer, vamos ter duas partes. A primeira parte é live, depois ficamos em aula prática de conversa em Kikongo sem live. Não vai estar live. On va, disons, on commence avec le live, 30 minutes après, on va stopper, et puis nous, on va continuer sans les lives avec la leçon pratique. Donc là, on va commencer à dialoguer en Kikongo. T'as le mouvement. Ah, ok, tout a dit. Tout un délai.
Lingo Tomotoko, Tomo Quiza, Gizambote. Maingeta. Ok, tu tournes je crois que ça c'est en français. En portugais. Ok. Parce que Nengo Tomotoko. Ok, elle veut passer à quelle vidéo de novo, n'est pas? Que c'est photo. Cambote. Oh! Peut-être vous, ok. Vamos fazer a revisão, né? Porque não tomou outro fator. Vamos convidar. Ok, écoutez, preste atenção. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mantsi zatambi. Vou repetir. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mantsi zatambi. Ondele. Vamos. Ngombe za malu. Vonga maluizila. Vonga maluizila. Se pode, não, vamos. Vonga maluizila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Naluvutukila. Naluvutukila. Makala. Mantisa tambi. São dois verbos. Mantisa tambi. Quiza. Manga Luizila. E vutuka. Donc on a deux verbes, hein, quiza et vutuka. Quel est que dit ça? Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutukila, makala mansiza tambi. Tutondele. Nengo tomato peut tentar, faz favor. Vonga maluizila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Maluvutukila. Makala matizantambi. Aquilo aí você não. Aí você não pode olhar. Eu estava esperando, ver. Va veut dire, ça dépend. Va. Dans ce cas, va. Chercher, hein. C'est d'ici, hein. Quand on dit va, tuna. On est d'ici. Maintenant, dans ce cas-là, quand ils disent que c'est cool, c'est où là c'est la phrase, quelle phrase? Bon, c'est là dans le Vavaya c'est écrit là. Après, quand tous les noms là, ça partit en Nengo, Maria, Edouard, tout ça là. Ah non, tu lis sur la télé là. Quand j'étais petit, donc Vavaya Kele Kindende. C'est ça tu dis, non? Ouais. Vavaya Kele Kindende. Matondo, non, Matondo qui a. Vavaya Kele Kindende. Quand j'étais donc, dans ce cas-là, quand j'étais. Qu'est-ce que je dis? Ok. Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutukila makala matiza tambi. Ngongeza malu. Tiza tambi. Ngongeza malu, tiza tambi. Ok. Vamos ainda la deuxième audio. Ekuwa kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekuwa kotwa ikotwanga kailubukwangako. Taluvu vamos. Ekuwa kotwa ikotwanga kailubukwangako. Nessa frase temos quantos verbos? Quer dizer, os principais verbos são dois. Quais são? Kotwa ilubukwanga, que vai canga, vai cá. E o infinitivo?
Definitivo de première partie, Lubu Kwanga. o infinitivo Depois do que é? Vaika. Lubu Kwanga, né? Não, Lubuca. Lubuka. Lubuca ou Vaika, a mesma coisa. Le infinitif c'est Vaika ou bien Lubuca. E o segundo verbo, le deuxième verbe, Kotoi, le premier c'est le Kotoi Kota et Lubuka. Tutondele. Você não está aparecendo agora, vai bater Makonzo. Como é que você vai fazer Makonzo? Ok, temos esse aqui. Nengo tamo toko. Ekuwa koto ikotwanga. Kailubu kwanga ko. Vou tentar. Kota ikotanga. Ekuwa. Kuwa. Ekuwa. Kotwa Kota ikotwanga. ikotanga. Kailubu kwanga ko. Kaikubu kwanga ko. Kailubu kwanga ko. Kailubu kwanga ko. Muito bom. Ekuwa koto ikotwanga. Kailubu kwanga ko. Kailubu kwanga ko. Tata Daniel, de novo, tata vamos. Em Cuba, Kota Ikotwanga. Kailubu Kwanga ko. Je vou meter o display aí. Kotwa ikotwanga. Kotwa ikotwanga. Kailubu kwanga ko. Ingeta. Kotwa ikotwanga. Kailubu kwanga ko. Vamos praticar já, vamos maintenant, discípulo vai apliquer, hein? Até tá ali, vamos, tá se esconder, não vai fazer nada, não vai dar, né? Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Tata vamos. Kuna Ikotwanga Ikuwa. Non, un momento, vou repetir, attends. Um momento. Ouve bem, ouça bem. Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Tata vamos. Kuna Itukanga Ekuwa. Ivutukanga Ekuwa. Kuna kutukanga kuwa, kuvutukanga kuwa. Kuna Kutukanga Ekuwa. Kuvutukanga Ekuwa. Exato. Donde vem, né? Depois regressa, volta para lá. Tata, que diz assim, Kuna kutukanga nkuwa. Kutuvutukanga nkuwa. Então, kuna kutukanga kuwa. Kuna kutukanga, attention à la tonalité, hein? Kuna kutukanga kuwa, ku. Allez-y. Kuna kutukanga nkuwa. Très bien. Kuvutukanga ku. Kuvutukanga nkuwa. Oh, je peux dire, ikuvutukanga, moi ça va. Kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. Kuna kutukanga ku, Kuna kuvutukanga ku. Kuna kutuku. Kuna kutuku. Kuna kutukanga. Kuna kutukanga ko. Kuna kutukanga ku. Kuna kutukanga ku. Kuvutukanga ku. Kuvutukanga ku. Dá para ler aqui, consegue ler? Kuna. A penúltima linha. Aquela. Kuna kutukanga ku. Kuvutukanga ku. Muito bom. Kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. Ok, trata de novo. Kuna Kutukanga Nku. Kuvutukanga Nku. Tutondele. Agora, vamos fazer a aplicação. On va maintenant pratiquer. Nós estamos a vir na tua casa, vamos. Chegamos.
On est chez toi, Tata Louvamou. C'est papa qui vient avec ça. Il est le directeur, disons, le représentant de la délégation, le chef de la délégation. Elle est le chef de la délégation. Então, chegando à tua casa, a filha dele, ou vice-versa, a filha dele vai se casar com a tua filha. Basicamente, é a tua filha, né? Os homens, c'est la fille de Papa Louvamou qui va se marier avec ton fils, qui te dit ça. Là, vous venez d'arriver, ela chegou, acaba de chegar, depois bebe água, pronto, tudo que é informal, depois vous allez vous installer, après on va débuter le dialogue formel, vamos começar a conversa formal, né? E Tata Louvamou, você que vai receber a délégation, tu vas recevoir la délégation. Alors, Tata Louvamou, qu'est-ce que tu dis? O que você vai dizer? Bate as palmas, depois... Non, esse não são palmas, esse é Macondo. Je dis Macondo, ça c'est Macondo. Macondo c'est comme ça. C'est pas... Non, ça c'est pas Macondo. Kuna kutukanga nkuwa, ivutukanga nkuwa. Non, non. Você está... Vongoleza Maluíse lá. Vonga Maluíse lá. Vonga Maluíse lá. Mangongeza Malu. Mangongeza Malu. Kaluvutu Kila. Kaluvutu Kila. Makala. Makala Mantambi. Makala Mantiza Tambi. Makala Mantiza Tambi. Tutondele. Alors, você recebeu o Tata Gutissa, né? Com a delegação dele depois. Vous êtes reçu, soyez le bienvenu, Tata Gutissa. À toi de répondre. Matata Louvamou. Ekua, Kotoa, Ikotoanga. Alors ça, c'est la deuxième phrase traduction. La première phrase, c'est... Ça, c'est la signature, hein? C'est ce que tu viens de dire. Mais avant ça, tu dis remercie. Kunagutu kan... Kunagutu kan ku... Et Kunagutu kan kua. Kuvutu kan... Kuvutu kan kua. Très bien, et après? Ekua, koto ikotoa. Enkua, kotoa ikotoanga. Kotoa ikotoanga. Kotoa ikotoanga. Kailubu kwanga ko. Tutondele. Nengo tomato com internet. Primeiro, quando não, são duas. Ela que recebe, quer dizer, a delegação, né? Os visitantes, né? Ele diz, vai pronunciar aquelas palavras de boas-vindas. Vonga Maluísila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala Matisa Tambi. Explicamos aquela vez, não? Basicamente a expressão quer dizer que sejam bem-vindos, né? Se houve obstáculos de onde vieram, que a caminhada foi difícil, mas no regresso que tudo corra bem. Depois você que é visitante, né? Responde, agradece, vous remerciez tout d'abord en disant Kuvutungaku. Ok, muito obrigado pelo acolhimento. Merci beaucoup. Après, tu dis, vai dizer quer dizer que vamos assinar um acordo aqui, vamos começar a nossa conversa, não vai haver luta, nem vai haver palavras, né, insultos. Ofensas. Não vai haver ofensas, exato, não vamos insultar ninguém aqui. Ok. Nem gosto muito toko. Tata que tu está na tua casa, está chegando na tua casa. Tata Louvamou, né? Ingeta Mungwanina. Oh, ok. Está chegando na casa, Tata Nengo Toko, com tua delegação. Agora, Nengo Toko vai te receber. Nengo Toko, você que vai receber. Vonga Maluíse. Começa ainda por... Ok. Tata Gutissa.
Tata Luvu. Tata Luvu. Luvuvam. Ndonga malu izila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Maluvutukila. Mavutukila. Makala. Matiza ntambi. Matiza ntambi kudala kela pala. Matiza ntambi. Matiza ntambi. Ok, meu irmão. Querido irmãozinho. Ok. Maintenant, ce tata qui te dit ça. Bon, on est nous deux maintenant. Alors, c'est toi et moi. Oh, avec Tata Nungi. Ah! Ouais. C'est. Moi, je vais c'est moi qui te reçois. Moi, je vais. Ouais, tu me reçois. Ma Tata Mpanzo. Vonga maluizila. Mangongeza malu. Maluvutukila. Makala mantisa tambi. Ah, ma tata, tutonde là. Ingeta, kuna kutuka ku, kuvutuka ku. Bonso za tata, ku, koto anga, kaibuku anga ko. Tutonde tata. Ok, c'est bon, on va arrêter là pour le moment, pour le direct, hein. On va continuer le dialogue. Tata, vamos parar aqui, tá bom, né? Continuamos a nossa aula. Si. Ok. Si vous nous suivez, on va arrêter là parce que on va maintenant faire le cours, la leçon pratique. On va dialoguer, on va pas être en direct. Nous vamos estar em direto porque vamos fazer a aula prática. Conversa aqui com tout ton délai. Moi, je vais stopper. Vérifier que